irimo akagambane iperereza ryakozwe hakabamo n'abo barundi mu batanga amakuru y'iperereza kuko amakuru y'iperereza bayasangira na Nyatura FDLR na FRDC bakajyana na Nyatura niba bari gufata abantu bitwaje intwaro bakaba badafata bica abantu bagafata baragiye inka kuba ya Serafi yarinze hariya kandi ikaba ifite abayinanije kuko uyu mujenerali yarabyerekanye yerekana n'uburyo yananijwe nuje kumusimbura abamunanije ku bwabo bahita bavuga bati buriya ntago ari iki n'iki ubundi M23 yagatabaye abirwana kiretse niba itari kurwanira abaturage niba ari abaturage iguma ari Nord Kivu abanyarucuro bacumbikira abanyamurenge abanyarucuro bacumbikira abahema abanyekongo batahe basubire iwabo bacyuwe n'abana babo apana gutegereza rubanda no kuvuga ngo ibiri kuba ku baturage bo muri Kongo n'uvuga ngo ni biba bikwiye kubabaho ntago ari ibintu bitunguranye ntamwe ntibazi nanziganga reka ndakoze kazo kimwe ingabo z'i Burundi abasoda bagiye muri Kongo narakubwiye amasezerano basezeranye no kuvuga ngo ingabo z'i Burundi ntabwo ingabo z'u Burundi zigendera ku mategeko zigendera ku mategeko y'abashefu babo byo nta kibazo twagiye ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze Denis nguhaye ikaze nawe urakoze cyane ikiganiro ruvugiro gihaye ikaze nde mereye kuri wowe tugiye kugifatanya ndetse n'abari bugikurikire bose duhaye ikaze rero abantu bose bari hirya no hino bari mu Rwanda bari mu majyepfo mu burasirazuba twihanganisha abantu mu burengerazuba Denis bari mu bibazo aho abantu bagera ku 130 cyangwa se barenga baguye mu biza uyu munsi wa none bashyinguwe ku mugaragaro mu cyubahiro cyane mu muhango witabiriwe na Minisitiri w'Intebe ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo n'umuyobozi mukuru wa polisi IGP ni umuhango warimo abantu benshi warimo wayobowe mu isengesho na Musenyeri Anaclet ubwo ni Musenyeri wa Diocese ya Nyundo Denis abantu bafashwe mu mugongo bararemerwa bahabwa ibyabafasha kugira ngo ubuzima bashe gukomeza ariko ni inkuru ibabaje mu gihugu cy'u Rwanda cyane so twakira abantu twatugiye mu kiganiro ruvugiro ariko tunakira abakomeje kudukurikira bamwe mu bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com barimo ababa mu Faransa nka Ramazani abarimo Marie Gorette abarimo inde Denis ba BNDM we mukanya tugiye no kuvugana agiye kuza gutanga ibitekerezo mu kiganiro aho mu kiganiro cyacu tugiye kwibanda ku ngabo z'u Burundi muri Kongo ingabo z'u Burundi zikomeje gutungwa intoki rwose bazishinja gukorana bya hafi na FRDC cyane cyane muri biriya bice M23 irimo mbere yo kubivamo iyubahiriza amasezerano ya Rwanda usibye rero n'izo ngabo za FRDC biranavuga ko ubwo zino ngabo z'u Burundi zanatangiye no kujya zifatanya na za Nyatura ibyo rero turi bwumve ukuntu bimeze aho izi ngabo z'u Burundi zadukiriye abashumba zirwa zifata abashumba zikabajyana zibita abanzi ibyo ntibivugwa so tugiye kuganira na BNDM nawe ufite n'abavandimwe bafiteyo n'amafamu harimo n'uwarasi umushumba we yararashwe undi ajyanwa Igoma afatwa nk'umu M23 turavugana kandi n'abandi bantu bamwe na mu Barundi bashobora kuba bazi iby'ingabo z'u Burundi batubwire ubundi iyo ziri mu mahanga zitwara gute so turagenda tugaruka kandi Denis no kuri zanka turagaruka no kunka abaturage bigabije rwose bazijyanye mu isoko rya Kiwanja zipakiye ikamyo ubundi bashyira hasi amashitingi barabaga ibiro bitatu ngo byaguraga 30,000 ubwo ikiro cyaguraga 10,000 ubwo bitatu biri kugura 5,000 nuvuga ngo byagabanyutsemo inshuro 3 uvanga abantu bari kurya akaboga atari uko bakariye kuko kabonetse ahubwo nuko hari inka zagandaguye inka zishwe
zishwe inka zigera ngo muri magana ane. Yego, turareba rero turaterera akajisho n'ibunagana. Nabonye Julien Mahano uriya mukoronere arimo arabwira abaturage babo ati rwose mwebwe ntabwo tuzabatererana, ntabwo tuzava aha ngaha leta itaremera ibyo kuganira natwe. Iyo yose nibyo tuza kugarukaho mu kiganiro cyacu. Ndabona B&M ahamagaye, reka tumwitabe ubundi aduhe ku bwino cyangwa se tubwire ku gitekerezo cyo afite. Hello. Oui, hello. Yes. Turakwakiriye mu kiganiro Uruvugiro. Ikiganiro Uruvugiro gifite intego igira iti ingabo z'Abarundi muri Kongo. Impamvu yazo nuko zikomeje kutavugwaho rumwe. Aho abantu bakomeje Kongo bavuga ati zikwana Nyatura, abandi bati zikwana leta. So ubwo rero nawe wifuje gutanga igitekerezo, ubaye wa mbere rwose tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Reka mpere, ntabwo ndi buhere kuri izi ngabo z'Abarundi nubwo ariyo subject. Reka mpere kuri ku kintu cy'inka zarashwe ejo bundi. Nacyo twari twakivuzeho. Yego. Yes. Hari inka zarashwe ejo bundi mu by'ukuri birimo akagambane, iperereza ryakozwe, hakabamo n'abo Barundi mu batanga amakuru y'iperereza, kuko amakuru y'iperereza bayasangira na Nyatura, FDLR na FRDC. Ibi mvuga ntabwo ari ukubakisha, ndabivuga nk'ubizi. Duhe rwose ku makuru. Abasirikari b'Abarundi barasharinga amakuru y'iperereza na Nyatura, Mayimayi, FDLR na FRDC. Ni ukuvuga ngo ni allies babo nabo. Kugeza ubu ngubu they are allies. So icyo nkongera nkavuga ku bashumba, kuko uvuze nka buryo ujyanamo n'abashumba. Abashumba bafashwe n'abo Barundi, Abarundi bajya gukoresha inama bakajyana na Nyatura. Niba bari gufata abantu bitwaje intwaro bakaba badafata bica abantu, bagafata baragiye inka. Icyo kibereke misiyo y'Abarundi muri Kongo. Abarundi muri Kongo, Imana ibabarire gukoresha iyi televiziyo yanyu n'irijwi ryanjye, mbwira aba bashumba nabo basigaye bitwa twirwaneho. Muracyari abashumba, izina mwakiyita ryose muracyari abashumba, muri abashumba. Ndabwira aba bashumba, imbunda mufite uwo kujyana igoma nta kindi agiye kugukoresha, ni ukukwicisha agashinyaguro. Yikoreshe uhitana uwo Murundi, wirebe icyo yambaye muhitane. Icyo nicyo nababwira abashumba. Ivuze nkanjye uri kwikangurira abantu ibintu bitari ibyo, ahubwo ntiyashaka uburyo bivuze nkanjye. Kandi nyivuze bitewe n'umubabaro ntewe n'abo Barundi baje mu gihugu gushaka muri amburara yo gushakira igihugu umutekano, baje kuwusenya nk'abandi bose. None se Abarundi bakoze abo Barundi nabo batandukanye na FDLR amakuru na FRDC, ikindi bakoze n'iki kindi? Intambara ya mbere ni amakuru. Reka nkubwire Meki, mu rugamba buriya inzirakarengane ya mbere ipfa bwa mbere ni ukuri, ariko intambara ya mbere ni amakuru. Yego. So byagenze gute? Mu rugamba inzirakarengane ya mbere ipfa ni ukuri, kuko Abarundi ntabwo bavugisha ukuri ngo bavuge icyabazanye. Ni ukuvuga ko ukuri ko kwarapfuye. Ariko Abarundi baje muri misiyo ya ingabo ya ntuza ya East Africa. Ya East Africa. Niyo mpamvu nkubwiye niyo yase ntacyo wibeshye. Niyo mpamvu nkubwiye ngo inzirakarengane ya mbere ipfira mu ntambara ni ukuri. Ukuri kwarapfuye, ntabwo ko gukoreshwa hariya. Abarundi ntabwo bavuga icyabazanye. Mpamya neza ko bavuye no ku cyo bahawe. Simpamya yuko perezida w'u Burundi ari muri pozisiyo imwe n'aba basirikare. Simbihamya. Yego. Uko najyaga mubona nk'umugabo ushobora kubashyira mu gaciro nk'umusirikare. Aba Barundi rero sinzi icyo bo batekereza ko baba bari cyo. Uza kwicira abantu iwabo, wigira abantu kureba amazuru y'abantu iwabo. Barabikora. Ibi nkubwira ni amakuru nzi 100% ko ziriya nka kugira ngo ziraswe nibo bahamagaye FDLR mu ishyamba, barababwira ati izi nka
zimukiye mu Rwanda niko batubwiye. Ntabwo izi nka bazijyanye mu Rwanda niko batubwiye abantu ba nyirinka. Urumva ko ba nyirinka wenda bafite uko bagendaga bavuga inka bavuga aho bazijyanye, wasanga ariho bari bazimuriye kuguhunga ntadahungira kandi uhungahunga n'ibyo. Wasanga bari bahungiye mu Rwanda ari byo bahunganye n'inka zabo. Wasanga bari bahungiye aho M23 bahunganye n'inka zabo. Ibyo nibyo abarundi babwiye FDLR na Nyatura na Mayimayi babategera mu Rutare. Mu Rutare ni indiri ya FDLR kuva kera na wa mu FDLR M23 yafashe, mwigeze mwumva yitangira ubuhamya avuga ati yewe bankuye mu Rutare. No nukuvuga ngo inka ikimaze kumenyekana nuko inka zishwe n'abantu bo muri FDLR. FDLR Nyatura na Mayimayi. Ariko iyo ujya kureba barashe, we ntureba barashe kurusha batanze amakuru yo kugira ngo ziraswe. Kuko mu Rwanda mwabaye muri jenoside, uwakomereye n'uwatemye uwari wishuriye muntu cyane ni urumva uwakomereye niwe wamushyikirije uwatemye, ni wo umushyikirije umutema. Nabo rero bari gukomera abantu ngo babateme, abo badashoboye gutemesha bakabafata bagatwarira FRDC kugira ngo ibiyicire. Ejo wabonye abashumba baparedingaga hariya, ntabwo bajyanywe n'Abasudani, ntabwo bajyanywe n'Abatanzania, ntabwo bajyanywe n'Abanyakenya, ntabwo bajyanywe n'Abaganda, bajyanywe n'Abarundi bari abashumba. Kugira ngo wenda byakavuzwe ngo abantu baje muri peacekeeping mission baje gushakira amahoro igice, wakavuze ngo bababonanye imbunda kandi bari gushaka bari kurwanya imitwe yitwaje imbunda barabafata. Niko wakavuze. Iyo baba batarigeze ubabona mu mashusho bari kuremana meeting, nuriya bita ngo ni Nyatura, nibagenda izina rye uriya mukoroneri wo muri Nyatura. Sinzi n'impamvu bamwita Nyatura kuko uriya munyakibuye sinzi ukuntu yitwa Nyatura, ubundi kujya atitwa FDLR ko abanyarwanda bari muri Kongo bitwa FDLR. Kuko uriya ni umunyakibuye akaba yitwa FDLR, ni umunyakibuye ntabwo ari umukongomani. Abarundi baremana inama na FDLR kugira ngo baze kubisigiriza, bakabyitirira ngo ni FRDC ivuka ku Kibuye. Kibuye ni muri Kongo. Koroneli wa FRDC yemeye kujya aho abarundi basigiwe, nabyo ntibyemewe. Abarundi amasezerano ya EAC uko avuga aho abarundi aho EAC ubundi bakiyambuye ibyo barimo bakaba EAC. Rero kuba baremeje gukomeza kureka kuba EAC, niyo mpamvu navuze ngo bari abashumba imbunda zabo bazikoreshe birinda, uko abarundi se EAC ntabwo ikiri EAC. Umwambaro wa EAC barawiyambuye, bambaro wa FDLR. So abo bashumba biri ku giti cyabo kwemera kugenda bakakwica bagupanje kukumenagura amagufa cyangwa kukurasa ugapfa, biri ku ruhande rwabo. Bagewe ndabivuze bo baze kuyungurura icyo bakwiriye gukora. So B&M mu gihe ntabwo ndasoza, ntabwo ndasoza, ndacyakuzanira. Ndacyavuga noneho ku kibazo kwiyegura reka mvuge kwiyegura uriya mujenerali weguye n'uwari woherejwe kumusimbura, Kongo iri kwanga ngo ni umututsi, ngo ni umunayirotike, ngo ubwo ni umututsi, ngo ni umunyarwanda. EAC yo ikiriho ubundi ni iki? Ubundi ibi bintu uko biri gukomeza kwizenguruka gutya, Kongo iva mu masezerano yica abantu, yica imari by'abaturage, ikoresha FDLR, mutwe w'iterabwoba uzwi nka FDLR. Kongo ikawufata ikawukoresha ukajya guhiga bene gihugu. Noneho kugeza uyu munsi muri Kongo bashinze ishyaka ngo ryo kurwanya u Rwanda. Ibyo ni ibyabo n'u Rwanda. Ubundi nta nubwo babuze aho baca barutera. Igeze kumva umujenerali umwe uwo muri Kongo avuga ngo Goma ngo ntizafatwa se ubundi aho birukankaga bahavaga kubera bahanze banga hanze bagakunda Goma, nuko itarakenerwa, nikenerwa izafatwa. Nacyo nyimubwire nawe. Ariko ibyo avuga nuko none se ko itigeze ifatwa, ikenerwa yaragufatwa. Irinzwe n'iki se kiruta siko izarindaga amasisi? Katubihanga amaso.
so uyu mujenerali weguye ubundi yarashize ukuri ahagaragara, yarahaye M23 intangiriro y'icyo bo bagomba gukora. Nabyo mbabwire mvuge nongere mbwire no kuri M23. Uyu mujenerali weguye burya ni nkuko mbwiye barabashumba ngo umupira usigaranywe nabo, niba bahitamo kujya kumenagurwa amagufa mbere y'uko bicwa. Uyu mujenerali nawe yarabwiye M23 ati umupira usigaranywe namwe, twebwe ibyatuzanye nka yase bya fearinze. Kuba yase yara fearinze hariya kandi ikaba ifite abayinanije, kuko uyu mujenerali yarabyerekanye yerekana n'uburyo yananijwe, nuje kumusimbura abamunanije ku bwabo bahita bavuga bati buriya ntago ari iki n'iki. Ubundi M23 yagatabaye abirwana, keretse niba itari kurwanira abaturage. Niba ari abaturage yagahise itangiriraho igatabara, ikareka kubahiriza amasezerano se, kuko M23 irimo yubahiriza amasezerano yarayubahirije, ariko amasezerano kuyagenda muri umwe ntago nanone ukiri kubahiriza ya masezerano uba watangiye kugambana. Kuko amasezerano uri kuyubahiriza wenyine, abo uvuga urwanira bari kwicwa, babagwa, baribwa, abana b'abakobwa baricwa, barakurwamo amaso bakabambwa, inka ziranaganikwa ku gasozi ziraraswa. Inka umuntu aratega inka bush, inka ina nyinshi cyane, kwereka ibyo bategura hazigera muri 300 na 300. Hanyuma ndukira aho ngaho, iyegura rya Nyaga waribonye ute? Iyegura rya Nyaga naribonye nko gukoroka kenda, ibyo bajyaga bavuga abasoma Bibiliya bajya bavuga ngo mwenda ukingirije aherutabukamo kabiri, kugira ngo buri wese yigerereyo. Ni wa mwenda wari utabutsemo, noneho wari ukingirije, abanyarwanda babyita inkukunyu, ni wari ukingirije inkukunyu za Kongo, wari utabutsemo kabiri ngo zigaragare. So iyegura rya Nyaga ryazanye ukuri ahagaragara, ntekereza ko biri no mu byazanye uyu General Secretary wa UN mu Burundi, Ban Ki-moon na Anote Guterres. Terezi. Iyegura ry'uriya mujenerali Nyaga riri mu byamuzanye nawe, kuko ryashyize ukuri ahagaragara. Ntabwo uriya mujenerali ni n'umujenerali w'intwari kurusha Dareri. Ndabikubwira gute? Ndabivuga kuko yabonye ibibi biri kuba, abona feri izamubarwaho, kuba abaturage bakomeje kwicwa, kuba FDLR yarahawe umwambaro yambaye yitwa abaturage, yitwa Bazarendo, yitwa ngo ni muvoma politike. Aravuga ati iyi feri yo kuzitwa ngo ngewe Nyaga nigeze gukorana n'ibyihebe, mu mateka yanjye ntizigera ibamo. Arego yego. Soza rero nanatanga solution. Nasaba abanyekongo aho bari mu nkambi, aho bari hose mu nkambi hirya no hino, first of all M23 kubaha garanti y'umutekano, atari ukuvuga ngo yafashe yasubiyeyo. Kuko abayisirayeli barwanira igihugu cyabo, barwaniraga santimetero imwe bakayituzamo mu Isirayeli. Impunzi zitahe zibagenda inyuma aho barwaniye, bafate bashyira bene wacu bakabi bature ko bari batuye, ahatarafatwa abandi baba bacumbikiye. Abanyarucuro baba bacumbikiye abanyamasisi nibamara gufata habo bacumbikira abanyamurenge bagera iwabo. Nicyo navuga, Kinshasa iguma iwabo, Nord Kivu iguma ari Nord Kivu, abanyarucuro bacumbikira abanyamurenge, abanyarucuro bacumbikira abahema, abanyekongo batahe basubire iwabo bacyuwe n'abana babo, apana gutegereza rubanda. Utegereje akimuhana haza imvura ihise. Nta mutekano. Abarundi baberetse icyo hanze bazabazanira, kwiringira ngo ingabo z'amahanga zizabafasha. Abarundi barabiberetse nyine ubufasha bazazana ubufasha, nibyo bazaza bashoreye intwaro, ariko ntabwo bazareba kuri wowe utwara isuka ku rutugu kurusha kutwaye
diyama mu mufuka. Yego. So nibakora ibyo bakwiye gukora birebana no kwitabara. Wiringiye ko hari amahanga azamutabara ntayahari. M23 itabare kandi aba izi mpunzi nazo aho ziri hose zihunguke aho M23 noneho bazagaragare bazirashe. None se ko mbwira ngo bahunguke uko yavuye ari hose twabonye Nyatura n'ahandi uragira ngo abaturage bazahunguke. Yo mpamvu uvuze ngo ibanze bahe garanti ko itazongera gukora iyi ereri nk'iyo. Iyo ni ereri yuko abasigira kandi ntabwo yari ereri imbere. Iriya ntabwo yari ereri imbere. Iriya bwa mbere byari ukubaha. Byari ukwerekana ko atari abarwanya ari abashatsi b'amahoro. None niba ushaka amahoro atayafite, niyo mpamvu bavuga ngo ushaka amahoro ategura intambara. Mu gihe uwo yashakaga watayafite atayakuzaniye ukoresha intambara nyine kugira ngo uyabone. Ibitambo bimaze gutangirwa muri Kongo ni byinshi, ibatanga igitambo cyane. Wowe ukabona ingabo z'abarundi zikwiye gusubira guhangana n'abashumba. Guhangana n'abashumba zabishobora zigataha. Gute kandi zaraje kurinda amahoro. Guhangana n'abari abashumba. Ngo bakoze iki? Ingabo z'abarundi ntago zigomba guhangana n'abashumba kuko zaje guhagarara hagati mu rwego ry'amasezerano. Ntabwo zikiriye yase. Ntabwo zikiriye yase FDR. Ibyo niwe bivuze ariko. Sinzi niba nazo neza ariko abaturage hari ariko niko bazi. Abaturage barabivuga ariko ntabwo ariko biri. None se abaturage babana nazo wowe munyamakuru urabarusha kumenya abo bari kumwe nabo. Ariko njye mfite uburyo bwo gusesengura amakuru ntabwo ngomba kuyasamira mu birere. Urasesengura kuko hari ibyo uri kubwira. Ariko none urambwira iki ku muntu uri kureba. Ku muntu uri kureba. Hari uri kureba mehi hari ibyo nzaza kubwira. Ntabwo nzaza kubwira ngo ngiye ngo ntabwo nakubwira ngo ngiyewe ngo ndumujura ngo nkore ibintu nkore ibintu. Nzagerageza kukwibwira neza. Abarundi nabo nibajya kwivuga bazivuga ko bari muri EAC. Ariko bafite mandate. Iyo mandate niyo ambureri bahishe. Kwihisha muri iyo amburera ya EAC barangiza bagakora ibya FDLR. Ibyo ngibyo ni nkuko n'ubundi natwe twabishatse nk'abanyamasisi kwa mobilizing turi abasirikare. Kwa mobilizing hariya tukakorera abasirikare. Twabishatse. Abasirikare se bisobanura imyenda. Twabishatse twabikora. Yego. Nuko twubaha iyo umbrella baje. Aha, ejo bundi barabaha amafaranga n'abasudani barayabahaye nuko bataragira ubushobozi bwo kugira icyo babafasha kuko nabo barayabahaye kandi barayafasha. Abantu batarafata ku mafaranga ya Kongo n'abanyakenya kugira ngo yanzwe n'uriya wari ukuri ingabo niwe bayacishije uriya nyaga nibo batarafata amafaranga abandi batarayafata n'abaganda. Ziriya ngabo za Sudani zarayafasha ariko zabuze amahitamo. Ingabo za Sudani iyo bazibwiye ngo ngaya amafaranga aba banayirotike niko babita urambara gukoresha iryo jambo nanjye. Nairotike bisobanuye abantu ngo baje bakurikiye uruzi rwa Nili. Bakababwira ati aba banayirotike baratuzonze dushaka kubamaraho bakagenda bashire cyangwa bagira ahandi ikindi gihugu bajyamo. Ingabo za Sudani kuko mfite abasudani mfite n'umujenerali wabo tuvugana. Arakubwira ati twabuze amahitamo. Uretse ko ntashaka kuvuga amazina ye kuri televiziyo ya Rwanda ariko nuzashaka uzambwire ngo ukire video conference tuvugane nawe umureba. Barakubwira ati twabuze amahitamo amafaranga baraduha ariko se dukora iki? Baratubwira ngo abanayirotike natwe turibo. Kwice bene wacu kugira ngo dushimishe abaduhaye amafaranga. Gutyo niko yambwiye. So dusoza rero dusoza urabona bigomba kugarukira uravuga uti abakongomani bashaka nyaga yareguye ndetse ntibashaka n'uwamusimbuye kubera icyo kintu cy'ivanguraamoko. None hariho n'ikindi cyo kuba abashumba bakomeje kwicwa kandi bishwe n'ingabo z'abarundi. Urabona amaherezo agomba kuba yaye kugira ngo ikintu kibe cyakemuka abaturage babe bakwizera umutekano. Ndabona EAC igomba gukura Uburundi muri iyi diro.
nk'uko u Rwanda rutari muri iyi diru ubundi mu bintu uri mu gihe uri muri iyo conflict kuko u Burundi bufitanye amasezerano na Congo y'ubufatanye mu by'umutekano bafitanye amasezerano mu byo bita ngo operation peace what biraho ngaho operation amani ayo masezerano ngira ngo niba nabisomye neza hano nabibonye byanditse ngo bayagiranye 2022 mu kwa karindwi tariki 5 I think kuba bafitanye ayo masezerano byonyine bisobanuye ko ingabo z'u Burundi ari zimwe. Oya BNDM ugiye kure ejo bundi mu kwa gatatu mbere amezi 2 mbere ko ingabo z'u Burundi zijyaho basinyanye andi masezerano y'ubwirinzi y'ubufatanye mu by'umutekano. Rero abo bantu ntago baba bakemerewe guspekinga muri ibyo bintu byo gushakira umutekano icyo gihugu. Niyo mpamvu ubona kubera Kongo mbere yuko itangira genocide yo kwica abatutsi nicyo nigeze kubabwira kubera u Rwanda rugira mandate yo kuvuga ngo ahantu genocide yaba iri kuba cyangwa igaragara kuri kututumba usabwa kujya kuyihagarika rukamenyesha UN wageze iyo turi guhagarika genocide hano. U Rwanda rufite iyo mandate rwayihawe 2015 sorry 2015. Rero niba u Rwanda kubera rufite iyo mandate kandi Kongo ikabibizi yahisemo kubanza kwa choosing gushinja u Rwanda yuko ruri muri iyo conflict kugira ngo iyo mandate iteshwa agaciro rugiye yo rwaba rugiye gusapotinga ibyo rwashinjwaga kuko ruri rushinjwa kuba muri ibyo bibazo ukuvuga ngo rwo rero ubwo ntabwo rugifite kujyamo n'Uburundi rero ntabwo bugifite kujyamo utigute niba ugifite kujyamo kubera ntabwo wavuga ngo mfitanye amasezerano mfitanye ibanga cyangwa ngufatanye n'umugore wanjye musambana none uje kudukiza mu mirwano ni wowe mukirano uruhari birahari cyangwa ahubwo ubwo mugiye kunterana. Rero u Burundi ntabwo bukwiye kuba muri ibi bintu nubwo tuba tubagora ngo nibareke ibyo barimo bari mu masezerano yabo na Congo amburera ya East Africa barayitwikira nk'indake. Reka tugushimire. Urakoze cyane. Denis rero uwo yari B&M agira ati Abarundi rwose ingabo z'u Burundi zikomeza questioninga ngira ngo nanjye narumiyeho nazibonye ziri kumwe na Nyatura ejo bundi. Ni warazibonye. Narumiwe ariko gihe nk'umunyamakuru sindi hano kubivuga. B&M warabivuga n'uburakari bwinshi. Ati ahubwo abashumba n'ibirwaneho uko urabona zino ngabo zikora muki zikora mu bashumba zikora mu bashumba zikaba nabonye ejo babandi uragiyo menjikara ari marereka itangazamakuru yari mara n'abashinja ko ngo ahubwo bari kurasa ku ngabo z'u Burundi. Ubwo rero ingabo z'u Burundi zikaba ngo zarabifatiyeho kubafata ariko wa mugani wa BNDM u Burundi na Kongo we yaragiye ahubwo mu mwaka ashize ejo ndi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu amezi 2 mbere ko ingabo z'u Burundi zijya muri Kongo kandi byari bizwi ko zizaza nibwo Minisitiri Kabanda Gilbert Kabanda yari Minisitiri w'ingabo uvuye ejo bundi wasimbuye na Bemba yashyize umukono ku masezerano nyine ufatanye mu bya gisirikare we na mugenzi we Burundi Arete Liberi Mutabazi. Ni ku itariki 6 nibwo bashyizeho umukono ibihugu byombi rero byemeranya ubufatanye nyine mu bijyanye n'ubwirinzi ndetse n'umutekano. Urumva rero ayo masezerano ntabwo Burundi bushobora kuyarengaho kuko nko muri iyi nkuru y'urubuga Biz Act CD n'urwo muri Congo harimo icyo bita confiance mutuelle. Nuvuga ngo impande zombi zifitaniye icyizere. Icyo cyizere rero gihari Minisitiri w'u Burundi avuga ndetse n'uwa Congo bavuga ntago bakirengaho ngo bajye gukora ibyo guverinoma ya Congo idashaka. Denis reka wenda duhamagare n'undi muntu mu Burundi atubwire nawe iby'ingabo zabo. Turahamagara abantu mu kiganiro cyacu umunsi cy'uruvugiro ntago turi bwihari ijambo turahamagara uri muri Canada arabizi duhamagare n'undi uri muri Mozambique. Yego.
mwatubwira twari turimo tugiye gukora ikiganiro kivuga ku ngabo z'u Burundi muri Congo aho abaturage bo mu gice zagiyemo bavuga ko izi ngabo zikorana n'abantu babica zikorana n'aba FDLR zigakorana n'abantu bo muri Nyatura ndetse ejo bundi zagaragaye ziri kumwe n'abantu bo muri Nyatura noneho hakabaho uburyo zigaragara ziri kumwe n'abantu bo muri FARDC kandi bataragomba kujya muri kiriya gice abantu bakibaza ati izi ngabo bite byazo ariko nibuka neza ko nigeze kubabwira yuko ingabo z'u Burundi na FDLR bafitanye amasezerano abayobozi babo bafite amasezerano kera ibyo ntabyo nababwiye ariko 1996 bariko bafitanye amasezerano arije bijya bifunze bunyoni urumva no kuvuga bafitanye amasezerano yuko bazofashanya bazafatanya bazafashanya mu bibazo bo barimo mvuze mu ncamake no kuvuga ngo ibiri kuba ku baturage bo muri Congo n'uvuga ngo ni biba bikwiye kubabaho ntago ari ibintu bitunguranye ntabwo ntibazi nanziganga reka ndakubaza kazo kimwe ingabo z'u Burundi abasoda bagiye muri Congo narakubwiye amasezerano basezeranye no kuvuga ngo ingabo z'u Burundi zagiye muri Congo ntabwo umva bagiye hariho igice ca mbere kitagiye muri kote ya EAC hariho n'ikindi gice cyagiye muri EAC abari hano hejuru ahangaha muri Nord Kivu je pense uko bayivuga no kuvuga rero iyo FDLR bafitanye amasezerano ntibashobora kwankana biva hari ikintu kimwe mudatahura uzorabe ujya uri hariho umusirikare yitwa ngo n'umushefu ariko ujya nta mategeko abafise no kuvuga mu majo wiwe abafise amategeko ya guverinema ubwo ushatse kuvuga iki no kuvuga ushobora kugenda uri shefu ariko udashobora gufata ingingo narabibabwiye none ukaba uri kurabona ingabo z'u Burundi muri Congo ibyo zikora ari ibyo zatumwe n'ubutegetsi ntabwo bihuye n'amategeko bafise ya EAC bafise amategeko yabo bagendera kuba abaturage ngo bo mu gace ka Masisi batangiye kuzamagana byo urabibona gute bavuga ati rwose mugene namwe ntawo mutane na FD nta no mutandukanye n'abicanye bo bavuga ukuri ndabizi neza ko bavuga ukuri kuko je bariyana ntabwo nzi muri Congo sinapfa naho nyoyeyo ariko ndabizi kubera je uraza amategeko ingabo z'u Burundi zagiye zifite nizo bo bafite amategeko bagenderaho y'igihugu apana ya EAC ibyo muba mubisigura neza nimba mvuga ikirundo kacyumva utacyumva rwose ntabwo ingabo z'u Burundi zigendera ku mategeko ya EAC zigendera ku mategeko y'abashefu babo ibi Burundi ukuvuga ngo amasezerano Kongo yagiranye na guverinoma y'u Burundi niyo agomba kubahirizwa mbere ya EAC reka mbazera kubaza ikibazo kimwe nawe unyishuri uriya mugabo uturuka muri Kenya yabatwara nyagaje hajya ukagira analize nk'abasesenguzi mu gasesengura yatanze imihoho kubera uravye amagambo yagiye yandika yatanze kubera iki arananizwa yarananijwe no kuvuga ngo urabona EAC bajya abantu bo muri ntozeye nimba aba mercenaire bo barafise amasezerano y'igihugu y'igihugu kiya gihugu baje mu cya Congo babahaye n'ingabo z'u Burundi zifise amasezerano ajya ntabone icyo ndazi uriya mu majoro ndamuzi jewe turazinanye nta handi jewe nta nyibuka ariko jewe turazinanye uwuhe mu majoro uriya uri muri gice cya uyoboye ingabo z'u Burundi ujye uramubona uwa mbere we yarapfuye yishwe n'aba FNL yari Lieutenant Colonel nawe yahoze ari mu FNL ujya mu majoro wa wundi nimba uribuka yagiye kuvuga
igihe bagiye bahungu muri M23 batanze agace ni mabayani sinzi hazi neza bane ni mweso ujya nawe ntubibaze uwo mubwira n'uwo mushyiraho amakosa yoba amugoye yoba amubesheye kuko ujya nawe ntabwo ashobora kubikora nta n'itegeko afata ahari nk'umuntu ugaragara ariko inyuma ye hari undi ubikora. Okay, hindukira subira inyuma urabe neza ariko aravuga bari babashikize mu metro yaravuze ati abashefu baje gukora ahangaha naba ngendo barabe ubwo bishatse kuvuga bo bafite andi mategeko bariko barakorera ntabwo ari ari ubwoko canke iki ubwoko si bubi ariko ikibazo kibi ni ugendera ku mategeko y'amakosa bakorera. Sinzi ko wantahuye mvuga ikirundo mbabarira ndimo ndagutahura nta kibazo. Urabona amaherezo ari rero mu gihe ibintu bikomeje kugenda gutya niba M23 iva hano ikaza ingaho za yase ndashimi president azobakurayo ndabizi neza kazobakurayo kuko nawe ntabyemera nawe arananitswe na president arananitswe arananitswe ntazokwemera ko bijye bikuri. Uranabizi ko umuntu tumaze kuvugana mu kiganiro atubwiye ko ingabo z'u Burundi arizo zatanze. Urabizi ko mu minsi yashize hari inka zapfuye inka zigera muri 300 zirashwe n'abantu bo muri biravuga ko ari abantu bo muri FDLR Nyatura Mayimayi ariko ngo amakuru yatanzwe n'ingabo z'u Burundi nizo zatanze amakuru kuri abo ngabo. Reka ndakubwire reka manzu mbabarire ndagusigura insiguro ntoye kuko president aheruka gutanga guha amafaranga abasoda n'abapolisi yabaye kubera ibyo wowe ntubizi kuko nturi umurundi sibyo wowe yabaye kubera bajye babambura abashefu baba barabambura urumva uri kujya muri zo uvuga ko Sirasi ari umuhanuzi wa Gisekedi akaba n'umuhanuzi wa uyu ninde president Kenyatta umuhanuzi we mu bijyanye n'iki ibi bya yase ibyo nuko umbabarire nuko uri muri live je ubundi no guha amakuru kayandika bose bagatangara kuza amakuru yose ariko no busikosa ndakubwiye ngo hari kibazo gikomeye kandi president nawe kucikuramo nawe byagiye kumugora nibirebire reka wutanga gusa icyo mene uko ingabo z'u Burundi zigendera ku mategeko zitagenda ku mategeko ya zigendera ku mategeko y'abayobozi babarungitse abayobozi mu Burundi bamwe mu bayobozi mu Burundi urakoze ibindi turabiganira si bose ibindi turabiganira president ntabure okurakoze yego Denis umva ko uyu mugabo ntashatse kuvuga izina rye noneho nawe avuga ati ndafite amakuru menshi wakwandika ukibaza aho wayakuye arayazi ibyo ndabizi uko yakoranye na Bunyoni azi nyine azi system azi diru zose uko zigenda kandi nawe arakubwira ati ntacyo bakora kaduhamagara undi tuze tukora analysis tugire duse nk'abasoza ikiganiro cyacu Ruvugiro. Hello? Yes. Hello. Yego turakwakiriye mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Turimo turavuga ku ngabo z'u Burundi zikomeje guteza uruntu hagati y'abaturage bari mu gice cya Masisi ndetse n'abandi bakurikirana amakuru y'ibibera hariya hafi. Wewe wabuyaza ayo makuru y'ukuntu abaturage bavuga ko arizo ziri kubazanira abahoze babahiga barimo Nyatura na Mayimayi ndetse na FDLR. Yaje ndabikurikirana ko ngiye ndaronka umwanya ndabikurikirana kandi urazi ko ndi mu bantu ba mbere bavuze yuko zijya ngabo
ziri muri kariya gace ata kintu kinini zizomarira abanyagihugu bahari. Nabivuze mfatiye ku ngeso baba basanzwe bari bafise bo nyene. Uravye abarungitswe za Somalia, ukaraba abarungitswe za Centrafrique, ibyo baba bakorerayo ivyoja gutandukana cyane n'ivyo boza gukorera i Masisi. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri ni mbega impanuro nk'ibatekerewe imbere yo kugenda hariya. Batekerewe kumbure n'ababarungitseyo uko baba barababwiye. Ivyo bintu bibiri rero biratuma byerekanwa n'inyifato bifatiye hariya hantu. Amakuru wamenyewe nayaye barungitswe babwiwe iki? Icambere cyoco nagomba ndakubwire yuko leta y'u Burundi isanzwe ifitanye imigenderanire ikomeye mu vya gisirikare na FARDC. Ivyo samahishwa murabizi ko basinyiranije n'amasezerano y'ubufatanye. Icya kabiri nababwiye yuko hari abarungitswe gwihishwa baja muri FARDC bambara impuzankano za FARDC, ubu bakaba bariko bafasha FARDC kurwana urugamba kuko bavuga bati uru rugamba ni gwahirahira rugakura M23 igakuza urugamba igashika muri side nkuko bobo babivuga, bizohava bituma no mu Burundi twandukirwa dutegwe. Ivyo bica bituma bagira koba bagaca bafatanya kugwanya M23. Rero mu kugwanya M23 bagenda gwihishwa ko ntibogenda kumugaragara. Ukabona ingabo z'Uburundi zifite mission yo kurwanya M23 se? Cyane nubwo bitogaragara ni ngombwa, urabona ko bagikibicisha muri ya manyanga yabo. Nk'ubu nko gufata Bungere ukabita ngo ni M23, bijya biragaragara neza yuko ari akantu bafitiye M23 kuko icyambere ntibagiye bafise mission yo kurwana na M23 ngo bayifate bayishikirize FARDC. Sinibaza ko mu cyabajyanye ico kintu kirimwo muri mission ya ico kintu naco nigeze numvamo. None ubu babaza igituma bafata abantu, dufate ko bafashe M23 bakayishikiriza FARDC. Iyo mission bayihawe nande? Iyo nanjye ntago mbizi n'iri muri mandate z'ingabo za EAC, ndaza kongera nsome. Ico rero kirerekana neza yuko bafise amajambo batekerewe bati M23 n'umwanzi wa FARDC nayo n'umukunzi w'iwacu, umwanzi w'umukunzi acika umwanzi w'iwawe. Muzorabe ingene mukajengeramwo mubaburabuze ku buryo bobo ibyabo bitagenda neza, byanse mufumemo bacafuza kuri sene mpuzamakungu baboneke yuko umengo ni kirobera ico bagifite amafuti. Ibyo se niko bizi wowe? Je niko ndabizi kuko preve zerekana yuko mu gisoda ca Kongo hari y'abarundi birazwi narakubwiye ko hari no wakomerekeyeyo yagiye kwa muganga. Izo nkuru niwe yaza zivuga, nta nivyo twari tuzi ko bariyo. Iyo atajya kwa muganga ngo avuge yakomerekeye nta nivyo umuntu yari kumenya. So ruvango ufite amakuru yuko ibyo ingabo z'Uburundi zikora n'ubundi ari byo zatumwe? Nivyo zatumwe kandi ni nayo comportement yabo, kuko uzorabe na Somalia iyo bari ubu mission ya Somalia yaheze kubera iki? Yaheze kubera amanyanga bakorera muri Somalia. Nukuvuga rero mu bisanzwe discipline yabo ntiri kuri niveau yo kuja guhagarikira umutekano mu bindi bihugu. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri naco nukuraba mbega abo barungisweyo abatwara benshi sabahora muri CNDD-FDD wacu. Ndaguhaye karoro nkabijya byo gutema inka no kurasa inka. Bijya biri mu migenzo yiwabo kuva kera bakigwana mu Burundi. Barigeze mu karere kiwacu kuzitwara, babonye badashobora kuzijabukana Tanzania, bazugaranira mu rugo rw'umuturanyi, bazitema amaguru zikaca zicara kujya kwimbwa, bakaca bazitema mu ruhanga kugira ngo ntizokire. Urumva rero abari daro objective yo kwafebrisa abo bantu basanzwe batunzwe n'uwo mwuga w'ubwungere, ngo ko basanzwe kumbure ibyo bakura muri izo nka arivyo bifasha ikiroberi kiba kihari nka M23. Reka rero izi nka tuzitware, tutazitwaye naho reka tuziteme baje mu bukene babura ibyo bafashisha abo bana babo bitwa ko bari muri M23.
rero iyo ngeso niyo barayibigishije kuko baba babize barababwira bati twebwe kugira dutsinde dushobore gushika ahantu nuko twabafebrishije dukuyeho inka zari zitunze abantu baca baba febre bemera kuja mu makambi baregerana hanyuma mu nyuma bava bemera ibiganiro nivyo rero babigira babizi bakaza barahana inguvu n'intuze n'ingene bokora kugira ngo bacuvye M23. Urabona noneho nyuma y'ibyo byose tubwiye ari iki kigiye gukurikiraho hazabi ibintu bizakemuka ingabo z'ubundi zagumya zigume hariya mu baturage ko abaturage ngo bari kuzamagana nabo mu gice ziherereyemo. Jewe nk'uko ndakibona nk'umuturaga usanzwe nuko ntafata ingingo burya mu bisanzwe EAC ingabo za EAC ukuntu zategerezwa gukora ku bwanje zari kuja hagati ya FARDC na M23 bakabwira FARDC ikigigwayo nk'ibirometero nka 50 bakongera bakabwira M23 ikigigwayo nk'ibirometero nka 50 bakaja muri zone tampo. Mugabo urabona sivyo vyabaye ubu M23 niyo yabahaye territoire konki amateritware yafashe. Mu gihe rero bimeze uko abanyagihugu nibo batabagwa kuko M23 ivuga yuko itabara abanyagihugu muri ico gihe rero ico ndabibona mbona kubwanje bakwiye kwisubiza territoire zabo kuko abo batabara bariko barahona canke ibyabo biriko biranyagwa nta kandi kazi bazoba bafise nuko bisubiza territoire zabo bakavuga bati ico twabazigamwo sico mwakoze tuvireho rero ni mugende FARDC ibahereze territoire mwicaramwo twe ntazo dufise kuko abanyagihugu twa protege ntibari protege. Ndagushimiye reka twongere guhura muri ndisango ku munsi w'ejo. Ya murakoze cyane ndabashimiye nanje. Denis abantu bafite amakuru menshi cyane ku buryo ukomeje wasiduka ikiganiro kigize uwo utafite umwanya wo kuvuga. Aho bose nabari kuvuga ni n'abarundi twashatse kugira ngo tubazanemo. Denis twavuze ko tuvuga konka batagira no kugira ngo turimo turibasira igihugu cy'u Burundi bose bagarutse kuri za izi nka zababaje abantu benshi zabaje abantu ako ibintu avuze no mutipe nibyo ziriya nka ba nyirazo babaciye intege kabisa ubukungu bwabo bahise ni nko kubakenesha. Ega uzi ko inka imwe y'inzungu ari inka ibiri no muri miliyoni 2 n'eshatu ngaho ibazire nka magana 3 miliyoni arimo barabakenesheje babashyize hasi. Aha rero barimo bose bavuga bati ingabo z'u Burundi n'undi urebye ibyo zikora muri Somalia hari ntizirukanwe muri Central Africa zari igihugu zirukanwemo za Kongo ndumva iza Kongo zarirukanwe abarundi ntago barirukanwa abarundi sinzi nabo barakemanga bakunze gukemangwa ariko urumva ni ibintu ntekereza ko ku buyobozi bwa Ndayishimiye ibintu bisa nkaho byahindutse. Oya ikigaragara cyo abarundi bafite misiyo ebyiri muri kiraro ya misiyo bavuga ko yabaye ryari igihe B&M yaramaze kuduhamagara amasezerano na amasezerano yavugaga yo muri za 2021 ariko yari yibagiwe ko mu kwezi kwa gatatu harandi yasimwe niyo mashyashya twavuga ariho aye na yari maragenderwaho muri iki gihe kuko ari ya mbere yo ni nayo yajyanye zangabo z'u Burundi muri za Kivu y'Amajyepfo kujya kurwana na za Red Tabara ariko mwibanga mbere yo kuzoherezaho noneho kumugaragaro mu minsi ishize urabizi ko mbere yuko zijyana muri Kivu y'Amajyaruguru hari izindi zayo zagiye mu Majyepfo ku mugaragaro nabyo nyine muri iyo cooperation bilaterale. Ariko ukabona ko ingabo z'u Burundi zifite misiyo ebyiri zifite misiyo yitwikiriwe ya EAC ariko zikagira n'indi misiyo zirimo urabona ko nk'ubu ngubu nizo zirimo ziraherekeza imodoka zivanye ibicuruzwa muri biriya bice bya Masisi amakamyo ukabona zirabaherekeje kuva za umuhanda Kirori Sake kugeza Igoma ukibaza ariba n'ibyo nabyo biri muri misiyo zabo. Nyaga yigeze kuvuga ko bagomba kujya baherekeza abaturage nacyo ariko rero ibyo kwivanga mu bintu bisa nkaho ari gukora ibintu bisa nkaho ari offensive bakabeshyira bari abashumba ko ngo baba babarasheho nk'uko Uranjike ari kuba aba president itangazamakuru avuga ko ngo babarasheho imushaki na sinzi ahantu ukuntu bimeze mbese muri rusange harimo ikintu gihishe. Harimo ikibazo Denis niho twanagizeho ntuza B&M ati rwose abantu bari kuza kurasa abashumba nabo nirwana uko batubara kugeza Igoma kuvunagura ukamenagura amagufwa bakabona kukwica cyangwa kugufunga
ntekereza ko abarundi akenshi barimo gira mu minsi yashize Maisha niwe kuvuga ko abashumba bigeze gushimuta n'umukapiteni umwe mu ngabo z'u Burundi. Ntekereza ko abarundi nabo bashobora kuba bari kugerera akebo muri abantu bashumba nabo ntago babizera, nabo ntibabizera. Ariko nanone Denis ukavuga ati sa abarundi ko bivanga n'izi nyeshyamba, bivanga n'aba ba Nyatura, bakivanga n'aba ba FARDC kandi baraje muri mission ya se, bizarangira biti? Aha rero Bosco kagira ati BNDM ati jewe ngomba kugira gute, ngomba atabashumba birwane bari ati bafata imbunda bagenda bajya kurwana. Ati kandi M23 nayo nirebe kuko wamugani we nanjye nibyo navuze, ntusurambwira umuturage ngatahe M23 iraje arwanya irahavuye iragiye irahatanze. Bano bagabo barahaje bahise bazana Nyatura na FDLR. Umuturage wari warishimiye ko abonye umutekano agiye kwishyura, noneho impamvu yakiriye M23 wagaragaye wese urabona ko M23 yajyaga ahantu igakoresha inama, nubwo hari aho yakoreshaga amashusho, hari naho itayakoreshaga. Urabona hangaho Colonel ari hano ari Bunagana, urabona ngambwira nahava hari n'ingabo za yase ziri inyuma yaho nahava zirimo ziratambuka. Ariko noneho ibintu yabwiraga abaturage hano yababwiye ati hano hantu ntabwo tuzigera tuhava. Ubwo ntura kunava gutya ejo bundi bazaba ngo baravuye, nahava bizagenda gute? Abaturage nibo bazabyishyura. Urumva inka z'aba baturage zirashize, inka magana angahe, 300. Ushyireho abaturage barimo bicwa, bashimutwa, abamenagurwa amaso, abajya gufungwa bakitwa inyeshyamba, bakajyana mu magereza za Munzenze za Makara, abuzuye iyo ngiyo hose. Bazira iki? Bazira izi ntambara. Ukibaza uti ahangaha naho Bunagana M23 ni hava abaturage bizagenda ndetse ari gukoresha inama gutyo, kandi bari gukoma mu mashyi. Naho ama video urabona ko agaragara ari kugera ahantu hose. Oya nabo banyaturega bafite maneko, none se baza kwinyeshya mazagira nazo maneko banyatura cyangwa abo ba FDL bafite za maneko bakoma mu mashyi bose barimo barabandika. None se niba B&M akubwira ati gifite amakuru ko abarundi ari batanga bakora ransinyuma, bakora iperereza ry'abo ba FDL ati mukomere turi kumwe ntabwo tuzigera tubasiga na rimwe. Urimo abantu bivuga, hanyuma abandi ko mwabasize izi nka ziziki izi nka ziziki amaherere rwose. Ibyo byose rero ni ibintu ushobora kwibazaho Denis mu kiganiro cyacu Ruvugiro. Wagera no kuri uyu mugabo umwe wundi watuvugishije twabanje kuvugana ati erega amakuru ahari arabisobanura neza, ubundi ibintu atubwira muri politiki ntibikwiye kuvugwa. Ntabwo bikwiye kuvuga, kuvuga ko uyoboye ingabo z'u Burundi muri EAC rwose ngo asa nkaho ari umuntu uraho gusa, ariko umwungirije niwe buri boss, ari we boss. Umwungirije niwe uvuga rikijyana, niwe ufite ijambo. Aho uwo nguwo mutoya ugaragara imbere ni muongoza, ariko nta cyemezo yafata uri yatagize. Ikindi akavuga ngo bo hari ababatumye, hari mission babahaye, baje mu mutaka nkuko BNDM yavuze, bari muri umbrella ya se, ariko barakora kandi kuko abarundi n'abantu bari gukora bitandukanye. Urebye ingabo za Sudani, ukareba ingabo za Kenya, ahantu bari ntabwo ibyo bintu bihavugwa. Ejo bundi nibwo byashatse kuba hari abakenyeri basubirayo. None wajya kureba ugasanga mu gice abarundi barimo igice cya Sake ukamanuka za Mushaki, noneho kino gice ni nacyo noneho barimo baratangira no kuvumburamo ngo imirambo, barimo baritirira M23 icyo cya Mushaki. Muri ibyo bice bya Mushaki bati rwose hano hantu hagaragaye imirambo, ati ni M23 yayihasize ibiki n'ibiki. Ni Mushaki, Kirorirwe na za Kicanga. Abarundi barahantu henshi za Mweso, aho hose niho ingabo z'u Burundi zuri. Hariyo ingabo 900 na zingahe, kuko hari ingabo zigera muri 900 z'abarundi, hakabaho ingabo 900 z'abanyakenya nazo zirengaho keya, hakaba n'ingabo 500 za Uganda, akaza n'ingabo 300 za Sudani. Izo nizo ngabo ziri hariya. Yego. Inka rero ngo ikiro cyaguraga 3 muri za nka bishe, ati ibiro 3 byaguraga 30,000, ubu ngo birimo biragura 5,000 by'amafaranga ya Kongo. Bazipakiye
bazipakiye fuso barazizana ngo kuri Axe Tongo Karenga guhera muri site ngo ibirori ngo ni ibirori babyise ibirori inka z'abatutsi zishwe babyise ibirori muri Kiwanje ati ibiro bitatu rero byaguraga by'inyama byaguraga 30 biragura 5 ububanza abaturage bose bari burye banga ikiro kirugura ku cyatanu kubera ko inka ni nyinshi cyane narebye imodoka zipakiye ziracyuzuye kandi hasona hari n'izindi bamaze kubaga abantu barimo bararya bose ni umubabaro ugenda ugera ku bantu bavuga ikinyarwanda ba nyirazo ubwo niba bari hano barimo barareba gusa amarira ni yose none wakora iki mwirire sha none wakora iki Denis mbega ibintu biteye isoni so ngibyo rero Denis iyo twavugaga indi nk'utwo turi buvuga ni he Denis ni mu burengerazuba ahabaye umuhango wo gushyingura umuhango witabiriwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yego warujyanye ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika bwo kwifatanya n'abari abaturage kubashyingura mu cyubahiro gufasha abaturage ku bijyanye n'ibyo kuryamirwa ibyo kurya babahaye toni zigera muri 60 z'ibyo kurya vango u Rwanda rwo ruri mu bihe bidasanzwe Denis ikiza ntago ari ikintu ikindi buriya Minisitiri w'Imari wabikuha neza ukuntu igihugu kigiye kwatakariza amafaranga uko abaturage bahombye amazu yabo yasenyutse imihanda Denis yashwanyutse imihanda yangiritse atari ariko nabonye imwe yatangiye kongera gukora sinzo nabonye wa Ngororero bongeye wabaye nyabagendwa kandi ubwo no ku ruhande rw'abaturanyi muri Uganda naho umuhanda Kabare Kisoro nawe nabonye wacitse naho nuko ndetse hari n'abantu bapfuye bagera muri ndumva ari 8 atari 10 na bangahe ni Burundi ngo naho iramvura yarageze gusa mu Rwanda aho yarageze isya itanzitse igeze iragenda igera muri ntuza muri Uganda naho Kisoro naho yaritaguye imihanda n'abantu barapfuye muri Kisoro yego so hose rero nuvuga ngo abantu bari mu ngaruka zibiza Denis harimo ubwoba bw'inzara igomba gukurikiraho nyuma yuko abantu batwawe nabyo ikindi bibuke ko imigezi yamanutse igasenya amazu iruzura ijya mu muhanda uwo ni umugezi wa Sebeya Denis isa nkaho yananiranye yarananiranye ariko hari umuntu numvisha ati kugira ngo ino Sebeya rwose imere gutya ati ni ubwa mbere ikoze bino bintu kuko ati mbere habaga abantu bacukuramo imicanga kenshi yo kubakisha atugasanga rero ibitaka biva mu misozi biraza bigasanga n'undi havemo imicanga kuzura nibibe atariko abayobozi bageze gutya barabihagarika babuza abantu gukuramo imicanga atera imicanga waragiye urirunda ati none amazi arimo araza akarenga imicanga kandi mbere baracukuraga ariko nabwo umugezi wabaga muremure kandi waragukaga icyo nicyo kibazo gihari kuko Sebeya buri imena muri Kivu ariko urebye uko abantu bacukuraga imicanga n'ubundi bacukuraga bakwatura ntuza ubugari bw'umugezi bazareba rero usibye ko Denis atari n'icyo kibazo igihe babishyiramo imbaraga nk'akarere ka Rubavu ibyo twarayisuye tugeze no kwisura ndi kumwe na Prime Minister ndibaza ko ari mu bintu nabwo icyo gihe hari hapfuye abantu amazi yagiye yakagera muri Ecole d'Art ku Nyundo icyo gihe nabwo hari hapfuye abantu muri za Gakenke no mu Ngororero ndabyuka ko hari n'abapfuye za Karongi ariko uyu urebe ubona ibi nibivugwa buri munsi none se ko bakora za mpazisa gukora umugezi bakawukotera bakawukorera mu gihe cy'izuba imvura ikagwa amazi bakayaha umurongo ntabwo babona ko amazi agize urumva nyine n'ibyago biba byaje ariko ubona ko abantu bahura n'izi ngaruka hari igihe abanyamakuru batangaza inkuru abaturage bamwe bajyaga rwose hari inkuru zari batakati nyamara uyu mugezi waraza ukadusenyera nyine wabasenyeraga mu buryo bworoshye ariko noneho iyi nshuro byari bikabije iyi nshuro yo ni hatari ni ikibazo ni icyorezo ibyago birigisha rero buriya twizere ko bari bufata ingamba kuko ugiye gusanga ibyo abantu bahahombeye abantu bagiye ibyo leta igiye kuhatakariza byagakwiye kuba byubatse uyu mugezi ni byinshi none se ubu nk'imirima yo muri za Nyabihu yangiritse uzi n'ibibazo twifitiye by'ibiribwa Denis yateye ibibazo noneho katubayeho nubwo nabonye Minisitiri w'Imari avuga ko ngo ubuhinzi buzazamuka iki kandi imvura yabyishe se imvura ni ibisubije inyuma urabizi ko Nyabihu burerega ni ikigega kigaburira
ubwo wibuke ko ni imigezi myinshi na Musanze naho nuko naho ntago umugezi nubwo nta bantu benshi wigeze utwara nk'uko byagenze ahandi niko bimeze ugenda handi Denis ugeze Ngororero aho hose urumva nyine ni ibibazo bikomeye cyane ariko ikizwi cyo leta y'u Rwanda yahumurije abanyarwanda aho nibazo yabashyira ibiryamirwa ibashyira ibyo kurya ibikoresho by'isuku birimo amajerekani uvuga ngo leta ibagerageje yo uko bishoboye ariko igerageza ishyira abaplan bari seriye cyangwa abayobozi bashobora guhagararira gukomera ibintu nka biriya rwose bashobora kuba active aho kugira ngo bize ari uko abantu bagize gute ngira ngo na Habineza Frank Habineza navuze avuga ko leta ikwiye gushyiraho ikigega gushyiraho amafaranga budget ihariye y'ibintu by'ibiza nacyo ukumva ntigihagije nibyo iyo budget irakwiye kugira ngo ntabe kuko umuntu ureba ushobora gusanga abazajya kwishyuza nyuma muri leta amafaranga amwe natazaboneka avuga ati yakoreshejwe mu biza cyangwa mu bindi bintu urumva nyine igihugu kiba gitunguwe wakavuga ati habeho ikigega cyo gukumira ibiza ariko ubwabyo ahubwo tugire n'abaplana abantu biga za engineering bakora akazi kabo barebe bavuge bati ni gute uyu mugezi ushobora kuwufata tukaha umurongo umwe nitugeze tuyisha kuko utugezi ngo twumwe tugiye dushamikiye ku indi migezi minini twagiye twuzura tukarenga tugasibama ubundi tukagera gute tukerekera mu baturage so Denis rero ngayo twihanganisha abantu babuza ababo kandi Imana ikomeze kubafasha yakira bagiye reka tubashimire mwese mwadukurikiye Denis ari nkuru yarisigaye ndumva ari izo twari twateguye Denis ndagushimiye nanjye nagushimiye cyane ibihe byiza kadushimire mwe mwakoze subscribe nabayikoze mwege muri bukore comment muri bukore like mudu bitekerezo by'ibindi biganiro mwifuza ko twabazanira turabashimiye rwose ko kudukurikira no kuduha umwanya n'abatanze umusanzu muri iki kiganiro barimo B&M harimo Dieudonné barimo n'undi witwa Steve so mwese tubashimire Denis abakunzi bacu mwese mugire ibihe byiza mukomeze ubwa neza ikindi kiganiro nejo muri Isanzure ndetse n'uruvugiro Imana ibarinde murakoze cyane.